bħallum 100 sena, it-18 ta' Mejju tal-1920, Wadowice il-Polonja twilet Karol Józef Wojtyła. Il-persuna li fl-età ta' 58 sena ġielet bħala suċċessur ta' Pietru, isqof ta' Ruma u l-Papa li baqa' magħruf bħala missjonarju. It-tfulija ta' Wojtyła kienet waħda mqalba, biżejjed ngħidu li ta' 8 snin tilef lil-ommu. Li l-oħtu l-kbira qatt ma raha għaliex mietet qabel twiletu u ħuħ il-kbir miet ukoll meta Wojtyła kien għadu żgħir. Missieru ħallih waħdu wkoll meta miet waqt it-tieni gwerra dinjija u ftit iddeċida li jidħol Assis. Wara li kompla jitla l-fuq fil-ġerarkija tal-Knisja u laħaq Papa ħal-isem ta' Giovanni Paolo II u kien fost l-aktar papiet maħbuba. Matul il-pontifikat tiegħu Giovanni Paolo għamel madwar 130 vjaġġ madwar id-dinja, inkluż f'Malta u f'Għawdex. Kull fejn mar il-Papa li ġibet lejh eluf ta' nies u f'xi okkażjonijiet anke miljuni. Feluq il-100 sena minn twelitu dan l-istazzjon tkellem b'mod esklusiv mal-Kardinal Taljan Tarcisio Bertone li għal diversi snin serva bħala segretarju tal-Istat tal-Vatikan. Il-Kardinal Bertone kien wieħed mill-aktar nies qrib dan il-Papa kbir. Bertone rakkonta kif meta laħaq Kardinal Giovanni Paolo taħ is-salib tiegħu. Proprio la croce vescovile che Sua Santità Giovanni Paolo II mi ha messo al collo il 26 giugno 1991 quando mi ha nominato arcivescovo di Vercelli. Quindi questo è proprio un dono di Giovanni Paolo II. Io lo bacio con devozione a nome di tutti i devoti di San Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II mhux biss kien figura importanti għal Kattoliċi iżda wkoll kellu rwol importanti fix-xena politika e kif kien strumentali fil-waqgħa tal-komuniżmu. Con il suo coraggio politico, no? È caduto il muro di Berlino nel 1989 e ha cercato di riappacificare il mondo dell'est e dell'ovest. Ispirat mill-lajta tal-folla fil-funeral ta' Giovanni Paolo, dik ta' Santo Subito, il-Papa Emeritu Benedetto XVI iddikjara li Giovanni Paolo qaddis fl-ewwel ta' Mejju tal-2011. Dwar il-dossija ta' Wojtyła tkellemna wkoll ma' Monsinjur Slawomir Oder, il-persuna li l-Knisja Kattolika inkarigat biex imexxi l-kawża tal-beatifikazzjoni u l-dossija ta' Giovanni Paolo II. Monsinjur Oder semma x'kienu r-raġunijiet ewlenin li waslu biex il-Papa sar qaddis. La prima era Suor Marissimo Pier, una consacrata, una donna che ha dedicato la vita al servizio della vita, che è un tema tanto caro a Giovanni Paolo II, e una malattia dalla quale è stata guarita che era morto di Parkinson. E nel secondo caso si tratta di una donna giovane latinoamericana, costaricana, che madre di famiglia. Intant propju f'din il-ġurnata, il-Papa Franġisku mexxa qudiesa privata fil-Bażilika ta' San Pietru fejn hemm midfun San Giovanni Paolo II, il-Papa tan-nies, dak li kien joxa meta jilgħab il-futbol speċjalment bħala goalkeeper, il-Papa li fetaħ idejh għal kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.